phakathi kwethu sibingelele nenduna ey'khona zendawo, siyabingelela amakhansela nomphakathi wonke nje siyawubingelela nabadlali-ke babekhona umphakathi sibonise. Okhulumayo siyabonga Samuel khona la kwesakamthetho eDondosa. Ngenhlanhla-ke ngabe sengiphinde ngwele ngapha ngoba sengela embazwana nebhizi khona nje ngakha khona cha ebewubaba lapha iqiniso impela obaba abadala ebholeni bangelana ngijwayele umfica emagrawundi. Ngiyathokozisa nje manisabagcinile abantu abadala kwezinye iy'ndawo into uyafika sithole usufica iy'ngane ayisenzi into efanele ayenze. Esikhathini samanje-ke ibhola sekufuneka iy'ngane o-under 20 osebenza kakhulu bawasibheka kuma-multi choice sekudlala iy'ngane no-17, 18. Manje lowo mntana lo mose uzothatha umuntu osena-20 kuyaphezulu akube kuqalunga kahle ukuze indawo yethu sikwazi ukuthi siyiphuphule. Kufanele sisebenze kakhulu ngegenga le esencane. Asisho ukuthi siyabalahla abadala, abasondele begade iy'ngane bebafundise ukuthi hayi empilweni kuhamba kanjani. Ngakhe ngande kakhulu-ke thina wethu umsebenzi oba semagrawundini ungasebuka nje kunabanikazi bakhona. Ngizodlulisela kakhulu.